U prošlom videoklipu smo probali da zapis brojeva pretvorimo u format, telefonski format, to jest u format na koji se najčešće zapisuju telefonski brojevi, i videli smo da pored kolone u kojoj ćemo zapisivati neki telefonski broj, mi dobijamo drugu kolonu u kojoj nam se zapisuje u formatu koji mi želimo. Naravno, pre toga moramo da zapišemo sve one formule da bi dobili ono što želimo. Nekom predstavlja problem kada imaju više kolona i više zapisa odjednom, to jest ne transformiše se onaj prvi zapis u format koji želimo, nego moramo imati drugu kolonu u kojoj će formula da odradi svoj deo i da napišemo u onom obliku koji smo mi želeli. Sad ćemo malo da se pozabavimo drugom stranom, to jest da napravimo format u samoj ćeliji u kojoj zapisujemo, pa da kad potvrdimo sa Enter unos, da ostane format koji želimo. Pa recimo da u nekoj koloni želite da unosite broj telefona, pri čemu unosite samo broj, a želite da zapis izgleda kao jedan od ovih. Pa ako unesete broj 258325, da zapis izgleda ovako, 258325 sa crticom posle trećeg broja. Ukoliko ima 7 brojeva, da 3 broja idu ispred crtica i 2 broja, to jest 4 broja iza. Ovaj zapis smo prošli put objasnili. Ukoliko napišete 064258325, on će automatski 0 na početku izbrisati jer ovo smatra brojem. 0 ispred broja nam ne treba. Vidjet ćemo kako ćemo ovo rešiti. Znači u tom slučaju nam zapis treba na ovaj način, i ukoliko imate pozivni broj i 7 brojeva, zapis na ovaj način. Samo ćemo utvrditi neke zavisnosti za ove brojeve, to jest u kojim opsezima se nalaze ovi brojevi, da bi mogli posle da formatiramo na određeni način te brojeve. Znači, brojevi sa 6 cifara su svi brojevi manji od 999.999, u zagradi pišem samo koliko ima devetki, znači u ovom slučaju manje od 6 devetki. Brojevi sa 7 cifara su veći od broja sa 6 devetki, a manji od broja sa 7 devetki, znači od 9.999.999 i tako dalje. Znači ovo bi bio broj, u ovom našem slučaju mi ga smatramo brojem, devetocifrenim brojem, ali pošto ne piše 0 ispred, onda je to osmocifreni broj, pa ga zapisujemo na ovaj način. I naravno isti slučaj ovde, s tim što posmatramo broj veći od 8 devetki, to jest devetocifreni broj, više od 9 cifara. Ovde kod nas je to slučaj sa 10 cifara. Pa ajmo da napišemo format koji će uzeti u obzir sve ove načine zapisivanja broja telefona. Uzet ćemo conditional formatting i izabrat ćemo manage rules, to jest pravit ćemo nova pravila. Za početak uzimamo prvo pravilo. Nama treba opcija format only cells that contains, znači formatiramo ćelije koje sadrže. Ovo su uslovi koje sadrže, pa ćemo krenuti od početka. Kaže between, znači vrednost ćelije između, ne treba nam između, prvi slučaj je manje, to bi bilo less than, i rekli smo 6 devetki, 3 6. Šta da se desi u tom slučaju? Treba da se formatira. Kod vas će možda iskočiti ovaj prozor odmah sa fontom, jer obično formatirate font. Mi ćemo da formatiramo prikaz, znači samog broja. Biramo custom. U tom slučaju imamo šta? 6 cifara koje treba da poređemo 3 cifre, crtica 3 cifre. To ćemo na sledeći način da uradimo. Broj možete da označite sa oznakom za broj, znači number, pa onda hoćete da stavite crticu, to stavite pod navodnike i ide još 3 broja iza.
Znači imamo 3 broja, crticu 3 broja. Potvrdimo sa OK. Naravno, ovde vidite da ste postavili taj format, OK, i vrati vas na Conditional Formatting Rules, znači menadžer, možemo da menjamo nešto ukoliko nam ne odgovara. Znači to je bio prvi slučaj. Drugi slučaj, opet biramo ovu opciju, sad je između, pa vidimo 6 devetki i 7 devetki. Format je, znači opet custom format, kaže treba nam 3 broja, crtica 4 broja. Idemo 3 broja. Pod navodnicima crtica, navodnici 3 broja. Izvinjavam se, sada je 4 broja, ne 3. Znači 3 broja, crtica 4 broja. Novo pravilo. Sledeća opcija je između 7 i 8 devetki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Format. Pogledamo koji nam format treba. Sad moramo da obratimo pažnju na sledeće, to je da mi nemamo nulu ispred, a nama treba prikaz, znači 3 broja, deljenje, crtica za deljenje ili slash, pa onda ide 3 broja, crtica 3 broja. Pošto nam prvo treba da je nula, a neće biti prikazana, pisat ćemo 0, pa 2 broja, pa će ići crtica za deljenje, pa posle idu 3 broja, minus i još 3 broja. Znači 0 je prvo da bi ovu nulu ispisao na ovo mesto. Potvrdimo sa OK. Još jednom OK. I ostalo nam je zadnje pravilo. Zadnje pravilo je kada je veće od, greater than, evo ga ovde, od 8 devetki. Znači ovde imamo 8 devetki. Podesimo format, custom, kako treba ovaj zapis da izgleda. Opet ide prvo 0 na početku, pa 2 broja, pa deljenje, pa 3 broja, minus i 4 broja u ovom slučaju idu posle toga, znači to je ovaj zapis, znači prvo je 0, pa 2 broja, pa crtica, pa 3 broja, pa minus, pa 4 broja. Potvrdimo sa OK i potvrdimo i ovo pravilo. Potvrdimo i ovde. Sada samo iskopiramo na dole ova formatiranja što smo podesili i samo ćemo staviti da centrira po sredini. I sad ćemo da proverimo da li smo dobro radili. Znači pišemo 258325, potvrdimo sa Enter, vidimo da zapisuje onako kako mi želimo. Pišemo ovaj drugi broj, 258325 i dalje radi kako mi želimo. Rekli smo 064, ja pišem 064, on je u ovom slučaju ovde uklonio tu nulu i ovde bi uklonio, ili možemo sve jedno da je zapišemo. U sledećem ćemo primjeru pokazati da ne moramo da zapišemo ovu nulu. Znači 064, 258325. I dalje zapisuje onako kako mi želimo. Evo sad ćemo izbeći zapisivanje prvog broja. I vidimo da on ubacio onu nulu. Znači to je ona nula koja se ne bi pojavila da nismo stavili tamo nulu ispred na formatiranju, a u ovom slučaju se pojavila. Znači još jedan način da zapišemo brojeve telefona
na jedan pregledniji, lepši, u jednom preglednijem ili lepšem primjeru. Ovde smo samo napisali ovo radi objašnjenja kako se piše format ovih brojeva, dok vi kad pravite samo vaš list ili pravite vaš dokument ćete pisati samo ovu ovde kolonu. Znači kada pronađete sve odgovarajuće uslovljavanja koje vam trebaju za određivanje formata, napišete u obliku koji želite. Naravno nije ovo obavezan format, mogli ste da stavite u ovom slučaju i crticu ovde negde između dva broja ili da ne ide uopšte ova crtica na samom broju telefona ili da koristite pozivni broj 381, samo što ćete u tom slučaju morati paziti da kad se piše 381 ne piše se 021, pa ćete morati to da uzmete u obzir da ubacite to 021 da bi dobili odgovarajući zapis. Naravno, sve zavisi kako želite i u kom obliku želite da se napiše vaš broj telefona, to je broj telefona u ćelijama koje vi popunjavate.